wempo kanjani ake kuphendule ngoba usukhulumile yonke leminyaka lokungichukuluza ungichukuluza lalela uyintathelo nayo yona inyama okokuqala lo number 2 wena ulala namadoda ngiyakwazi konke lokho ulala namadoda mina ke ngiyinyanga lalela akasenze kanje asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu uma ngempela okuyinsizwa ake ziye ringini singaloke sithola abantu impilo ake siye ringini siyohlubana ngesibhakela oyo wina uyothatha 100,000 ama-sponsor amnika imali mina nawe ngiyacela mfowethu sengikucela nge-challenge nje manje sike siye sibhakeleni manje sibeka ama-bodyguard sike siye encindini ngoba imizi cha isasekhona ntatheli yamanga awukazi ngufonela ungazi qamba amanga lihlaza ilokho nje ngeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba wena cha uyintombi yamanye amadoda ngiqedile